Ina mate ai te tangata kei awai te mana ki te tūpāpaku. He ai ki te kai tiro tūpāpaku matua o te waiariki, me tuku mā tētahi uepu hou, pūnaha hou rānei, tērā e whakawā. I puta i a tākuta Wallace Bain e nei kōrero i te hui rangahau a te whare wānanga o Waikato, e pāna ki a tātou tikanga tangihana. Anei te pūrongo a Kingi Kiriona. He hui hei wānanga i ngā tikanga tangihanga Māori. He tikanga e ai ki a tākuta Wallace Bain, kua roa e noho nei te papa ki te ture. I think the discussion needs to take place as to whether there needs to be some system that people can get quick resolution to disputes relating to possession of bodies. I tēnei wā ko te mana ki tētahi tūpāpaku, kei te tangata kua tohua ki roto i te kawenata whakamutunga. Engari e ai ki a Bain, kei raro ngā hiahia me ngā tikanga a te whānau Māori e putu ana i tēnei ture, hei tāna ko te whānau o James Takamore, hei tauira. It's not over to one faction, if you like, to automatically say, look, we've got possession, we've got control, we're not having regard to anybody else's views. Katoa ngā kōrero i te rānei, he mea whakaemi mo te rangahau a te whare wānanga o Waikato i ngā tikanga tangihanga Māori, ko tahi miriona tāra te utu. Ka tahi no ka riro mā tētahi rōpū Māori, e rangahau ka mutu e whakaemi ngā kōrero mō te tangihanga, ka tuhi ai i ngā kōrero. Oh, I think it's just an amazing project. I think that it really allows us to really dig deep. I think it allows us to do that in a sort of a very sensitive and a culturally mindful way. Ko tētahi atu kōrero i puta i te hui nei, ko te rarata haere o te Māori ki ana ake tikanga tangihanga. Nā whai anō te tautoko i te whakaaro mō tētahi kaupapa, pēnei i tā Bain, e whai wāhi ai, e whai mana ai. Aua tikanga. Kingi Kiriona, Te Karere.